jauh rasa barani iyo ndake hilang baga badan diri baalah kaca ronyo nia emu kasui sampai saat iyo basuo udah cakap tiba sile indah terkena mabua lah dinai
biak si bulu ayam, tak kadang rapi kadang ngaranggang. Kita salah biasa katiduran, kadang baiyo dalam rundiangan. Bakakak coba radia, dake mangko kaberang. Bakakak coba radia, jauh
tuju samo disambui jo hati suko. Batangan tumbuh di tanah lereng, tionan jatuh ke para urang. Jadi awal orang katuju, basi dah ke kita dahulu.
Senalin sutra Dhamma permata Hana mengarti hati sang lekang Punah harapan sirna impian kau ku miliki. Walau berat hati jino lun rela dak lun usaha han terpenuhi urung cik dinda hana serta ayah ngan poma restuhan gebri yang diharapkan yang diidamkan imum cur intan urung duk santri. Hebdo jus hafalan abi bunda nelake hana lun megure yung awai masa diri lun kan tahfiz ado kata sadari kemelinte abi golong sempurna. Sing terhalang anjela me hafalan lepro jus Quran mahar kedinda. Walau berat hati jino lun rela dak lun usaha han terpenuhi urung cik dinda hana serta ayah ngan poma restuhan gebri yang diharapkan yang diidamkan imum cur intan urung duk santri. Heteng jus hafalan abi bunda nelake hana lun megure yung awai masa diri lun kentafis ado kata sadari kemelinte abi golong sempurna. Dengan berlian hanjit lon regam gasih bau wakti jino kapunah rindu kebanggaan han mungkin lon lawan kehendak abi bunda gasih terhalang anjela me hafalan lepro jus Quran mahar kedinda. Karena cinta kan saboh perlombaan walau len pejuang hana le mengguna restu ba abi nyan yang tak utamakan bahle lun riwang ado lun lupa.
Abine lake leplo jus betente na dalam dada. Dalam hati ulun rasakan rasa tak bimbang meno cerita cinta non kuno cuma kecut bang gasih terhalang basyarat abi bunda. Walau pih pedih yang lun rasakan kan mungkin lun lawan urang cidua. Hafalan syarat kepetente abine lake ni baka kanda calon imun non bunda ne perle yang meileme yang pang agama hana mengguna drone sidra hartawan dengan ketenaran ni media abingan bunda han geperlenyan yang penting Quran benalam dada. Ulakena wahi ajud bang ono ikatan getanya dua walau pi pedih rasanya mengguncang tetap bersaban rela. Dalam hati ulun rasakan rasa tak bimbang meno cerita cinta non kuno cuma kecut bang gasih terhalang basyarat abi bunda. Walau pih pedih yang lun rasakan kan mungkin lun lawan cidua. Lepo jus hafalan syarat kepetente abine lake ni baka kanda calon imun non bunda ne perle yang meileme yang pang agama hana mengguna drone sidra hartawan dengan ketenaran ni media abingan bunda han geperlenyan yang penting Quran benalam dada. Berlakena wahi ajud bang ono ikatan getanya dua walau pi pedih rasanya mengguncang tetap tanya hai bang bersaban rela. Sabar doa panjatkan